Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. 28 апрель 2022 жыл Жалал Абад шаарында Уна базарында жүрөбүз. Сиздерге тиколарды бааларын билип тартып өтүп кетейин, туугандар. Силер видеого алдындан лайк кнопканы басып, каналга катталбагандар подписка кнопкасын басып койгула. Мына биринчи шундан баштайлык. Сонун аппак цветинде тико. Ага, жылы канча буну? Номер телефонун калтырып коем. Сүйлөшүп, чалып сүйлөшсөңөр болот, туугандар. Бул жакта да бир ак цветте турат. Номер телефону жокпу? Эси жокпу бунун? Эсиздики бул да? Болуш 90 ака ошо. Ошо номери бир экөө, не? Бир номерде бул 90 экен, болуш сатылыш баасы 90 000 сом суратат, туугандар. Мына салонда тартып коеюн. Ичине иши бар экен. Арак берагын каратып алыш керек экен. Машина жакшы состоянияда, туугандар. Оп. Кымбатын эми тартабыз. Арзанын тартайлык биринчи. Канча сом арзан? 50 берем деп атат. Мына 50 берет экен. Номериңизди беркилиң, айтың, тико алам дегендерге. 78 мен 778 90 90 03 03 90 90 экен, туугандар. Дикан машина, о 50 000 сомго. Шундай кесип туруп фон кылып коюп коем сизге. 50 000 сомго тико деп. Кошумча аркада моторам бар. Уну ап болмойт. Сол. Мына туугандар, көк цветинде тико машинасы. Жалаң бүтүн дейт. Сөөгү бүтүн экен. 120 000 сом суратат. Кошумча моторуну кош берет экен. Азыр тартып коебуз. Туугандар. Кана кошумча мотор. Бул запчасттары менен 120 000 сомго мына салонун тартып көрсөтүп коеюн, туугандар. Номериңизди беркин, айтың ата, канчага бересиз? Номериң 558 558 41 41 50 50 55 55. Сүйлөшөбүз, чалып Жалал Абадтын машинасы бул. Жалал Абадта машина, туугандар. Мына туугандар, тико. Тюнинг кылынган тико экен. Сигнал өзү аябай, поезду сигнал кылышат. Дискалары менен, туугандар. Бул не деп коем, Малибу экен да, тико эмес. Аябай сонун состояние, туугандар. Баасы канча суратасыңар? 200 000, 175 беришти. 175ке бербей коюптур машина, туугандар. Мына кызыккандарга машина экен да бул. Бекилиң телефонуңузду айтың, эми мындай машиналар кызыккандар болсо керек. Айтың. 0770 27 27 97. Дагы бир жолу. 0770 27 27 97. Ошо номерге байланышып машина Жалал Абадтабы? Машина Жалал Абадта экен. Келип көрүп сүйлөшсөңөр болот, туугандар. Бул ДК машина да эми, алып сатар эмес, ДК машина. Өздөрү балдары ушундай жасап сатат экен, туугандар. Мына туугандар, 150 000 сом, 97-жылкы УРМ машина дейт. Аябай сонун состоянияда экен. Салондорун көрсөтүп коеюн. Мына туугандар, 150 000 сом туратат. Номери калтырып коебуз, шундай тартып коем. Келиң, айтың экен номериңиз. 79 менен 40 60 60. 40 60 60 экен. Мына көк цвет кимге? Буяктыкы? Канча сом бул ака? 65. 65 суратасыз, жылы канча бул? 96 жыл экен. Бунда тартып кетейин, 65 000 сом. Дей, туугандар. 65 000 сом. Дикандын машинасы. Номериңизди калтырып коебуз ака. Бекин. Акамбы? Акам сиздики? Ооба. Акам машинасы экен. Ошо экөөсүн сурап чалса боло берет экен да. Бул 55 000. Бул 55 000, бул 65 000, э? Айтың номериңизди. 74 менен 74 09 45 09 09 45 09 45 09. Şu номерге байланышып, кайсыны? Мына көктүбү? Бул канча суратасыз ака бул? Номери бар экен, э? 85 000 сом суратат экен. Жакшы, мотор коробка жакшы. Сел, поехал. Иншалла. Болду, сүйлөштү бурап кетет экенсиңер. Номер телефонун калтырып коюн, туугандар. Пауза кылып, көрүп, чалып, машина Жалал Абад?
Оштың центрінде. Ош машинасы екен туғандар. Оштың машинасы. Документтері жақсы екен. Мына туғандар 80 000 сом сұратады екен, серия цветінде. Номер телефонын қалтырып қояйын. Шындай тико бар екен. Бұл жақта ақ тико тұрады. Arzan 50 000 som gördüm. Ne men arzanına ka 85 dedi. 80 000. 50 000 ona yaptı durat aka. Eko oturat bilmez. 65 de var. Bu da sonun gene sastaylar. Kança surataz? 100 000 somluk tiko eken tuğandar. O Özbek. Taza. Maşına jalatqı. Oş. Özgöndü maşinası eken, özgöndü. Nomerinizi ayting bekin. Ben hazır nomerini alıp bereyim sizlerge alalım. Ayting nomerinizi. 77 menen. 77 menen. 65 26 64. 65 26 64 eken tuğanlar. Özgöndü. Kiçine kamit bereken özgöndü maşinası tuğanlar. Matiz 1. Жылы қанша aka bun? 99 жылқы номер телефонunu қалтырып қойын. Vay bu номер telefonum görünbey turgan bolup ketdi re. Kança suratасыңар? 90'a beret kendine. Koğu tişini şunday 90'a verelim dey. Nomerini körüp jalabat maşina? Jalabat ha? Ha oştuqı. Oştu maşinası eken tuğanlar. Oldu. Boluş 60 dep ketdi al. Mına tuğanlar 60 000'ge beretken boluşun. Aktiko. Nomer telefonunu kaldırıp koyun. 96 жылқы екен. $60 000 сом дейді. Daha қандай тиколар бар екен көрейік. Қызыл тиконы да тартып қоя берем. Қызыл тико. Мына қағазды көтерің. Мына номер телефоны 95 сұратады екен. Көріп қойсаңар болады туғандар. Өте таза тикода. Жылы қанша бұн? 96 екен, ә? 96. Бұл жерде сери 97. Мына туғандар. Жақсы состояниеде. Ақ тико. Номері қалмап тұрың да, әке? Үшіп кетпесін де. Мына номерін. Номер телефonu туғандар. Қанша сұратасыз? 160? 160? 160 000 сомдық тико екен туғандар. Matiz 3 береді. Салондарын тартып қойын. 160 000 сом қайетті екен бұл 160 сом. $60 000 сом дейді туғанда. Так, bu жақта. Бұл номер телефоны жоқ екен. Жоқ қошайды. Та қандай? Matiz 3 тартып өтіп кетелі, шунша келіп қаппыз. Matiz 3 көк светінде туғандар. Прибалтика о? Россиядан келген екен туғандар. Россиянықы. Так. Номер телефонunu қалтырып қойын туғандар. 2008 жылғы екен. Қанша сұратасыз? 140 сұратады екен. 140 Matiz 2 туғандар. Көк светінде. Бұл жақта дағы бір Matiz тұрады. Ошонда қошып қойын. Бұл дағы Москва о? Прибалтика о? Өзбекстан? Номерін қой көрсетпей қойырайым. Майла, как хош. 99 жылғы туғандар. Зеленый цветінде. Тико. Пайчының салоны таза екен туғандар. Көрсеңлер болады. Пробегі 349 000 екен туғандар. 349 000. Қазір көрсетемді. Так, мына номер телефонunu қалтырып қойын.
Пауза кылып, көрүп, чалып койсоңор болот тугандар. Мына тугандар серий цветинде Матис 98-жылкы экен. 80 миң сурап атат. Кеми бар, мына номер телефонун калтырып коем тугандар. Пауза кылып, көрүп, чалсаңар болот. Состояниясы аябай мындай, жакшы состоянияда экен. Пробеги билинбей экен 100 канча миң экен. Артынан алдынан кылып тартып коем тугандар. Дай сүйлө. Канчанчы жылкы машина? 96-жылкы. 96-жылкы. Канча сурап атасың? 90 кем бар. 90 кеми бар, а? Кымбат эмеспи? Жакшы машина бу. Жакшы. Сел поехалы, кылыш иши барбы? Иши жок. Иши жокпу? Аке тартып коелук, а? Молодец. Салондорун тартып коем тугандар. Эс ала бериң ака. Ушундай эле. Пробег канча бунун? Тартып коем. 300. Номер телефонунун берки унан көтөрүп тургун да бумажканы мен тартып коем, ака. 90 миң сурап атат экен ака. Номерге байланышып, чалып, көрүп, жалап аттын машинасы? Ha? Ол жалап атты экен машина. Шу мен тиколорду аяктайлы тугандар. Видеобузга лайк кнопканы басып койгула, каналыбызга катталбагандар каналга катталып койгула тугандар.